Grupp ta' 69 avukat li fil-maġġoranza tagħhom huma qrib sew tal-Partit Nazzjonalista iffirmaw protest ġudizzjarju kontra l-Gvern Malti. Dan wara li deru rapporti fl-istampa lokali fejn ġie irrapportat illi il-Gvern beħsibu jibgħat xi wħud mill-immigranti lura lejn il-Libja u wara xi rapporti li għaqdiet mhux governattivi ma ngħatawx aċċess għal dawn l-immigranti. Fuq lista tal-firmatari insibu fost l-oħrajn lil kap nazzjonalista Simon Busuttil, flimkien mal-viċi kapijiet Mario De Marco u Beppe Fenekadami. Iffirmaw ukoll l-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi u ibnu Paul Gonzi, flimkien ma' bosta ex-ministri u deputati nazzjonalisti fosthom Francis Zamid Demek, Jason Azzopardi, Chris Said u Karl Mifsud Bonnici. Barra minn hekk esponenti tal-Partit Nazzjonalista bħal Paula Mifsud Bonnici, Martes Portelli u Ann Fenek li hija l-President attwali tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll Victor Sherry, ex-President tal-Partit Nazzjonalista, u John Bonello, ex-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, ukoll iffirmaw il-protest. Fost il-lista ta' avukati insibu wkoll lil Peter Caruana Galizia, ir-raġel tal-blogger Daphne Caruana Galizia, kif ukoll il-blogger nazzjonalista Andrew Borg Cardona.